Okay, welcome back to my channel. To our channel, she means Hostel Baby. So, before, no judging, no judgment, guys. You look how many judge for you, Say we judge, we look and we judge. No, we look and we don't judge. So I'm gonna do a reveal of my hair. Look it. Okay, to me, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, let go. It's actually not that bad. Okay, so this is my hair. You know, I actually started geslapen, guys. So I did this myself. I crocheted my own hair, and this girl here, this lady here, worked to magic and then it's like a sy het my actually baie gehelp, so ek is dankbaar vir dit. So mense wat nie my hare verstaan nie, hierdie ek het letterlik my hare gevleg en toe in die vlegsel toe sit ek hierdie hare in. En hoe dit, like jy dit ja, ek het dit gehoek, so kom ek wys vir julle. Jy sien? Toe het ek gekort, so 2 van die potjies. 3. Dis net ek 4. Dit is 2. 4 van die potjies het nie hierdie vol nie. So dis kom lyk dit so weird. En nou ons gaan ek sê as dit voller gehad het, het nie so bad gelyk het nie. Ja, maar wie gaan vir my 'n piece bring? Kyk hierso. Hier op 'n bietjie op sharp trainer. So. Yeah, okay, so as you can see, these 2 lines doesn't have same thing on this side. Same thing on this side. So, but like today, I did an attempt to do. She attempt to do a slick back. She had to do the slick back. Vavano show. I did homework around. I said like no. But like it did actually look like and then I got a whipping and I showed her or like a blended in. So it looked like Mara guys, Ankari. So I went like this to school. No, not like this, with a nice sleek back. Well, insert a picture here. No, so let's put the set of it. But my mom wasn't very happy. That is fine. So ek wil net vir julle wys en verduidelik hoe my hare werk, want ek voel mense kon nie verstaan nie. Mense het gesê ek het 'n bolla agter gesit by my hare. Ja, soos ek het 'n bolla by my hare gesit. So mense kon nie verstaan dat die hare in my, soos letterlik sien daar. Soos dit kan nie, ouch, te seer. Dit kan nie uitkom nie, dis letterlik in my hare. So, ons gaan dit uithaal vandag. Ek gaan so veel te worden. Kom ons gaan vra weer, vrou. En ek sal myself huil. Nee. Ek sal myself huil. Pas jy gaan weer goed aan nie. Dit is genaas. Ja. Ek hou van my naam te veel. I won't make my naam 'n gakkie. So dit is nou net ek gaan af sy BA self. Ek gaan vanaf sy en bliep skool is dit sê. Ja, ek dink nie wat dit ek doen dit af van graad 8 af nie. Ek van graad 9. Ek het nog nooit nonsens gedoen nie. Point. Kom ons gaan vra vir die vriend. Kom ons hoor jy nou my? Dis eintlik actually dis 'n lekker mooi. Dit moet voller wees. Nie moet die regte enige krag gebruik. O, my siel. Nie is like skielik dit like skielik botto. Like ignorante ook laat jy het die bot. Dat is like legit. Ek gaan wat hulle ja, dan kan jy kop gebruik rond. Ons kan jy sien. Nee, wat maar ek voel ja, as dit voller was, sou dit meer rommel gewees het ek soos. Okay, maar ja, nou dit is wat dit is. Dit met 'n rok van Valentine's. Nee, dit ja. Nice. Ja. As jy het gedoen hier. Dit is
Okay, Of do you know what things like that? Wat? Doris warm. Ja, ek so breed. Ek weet nie, my ma het letterlik gesê, never mind, mommy. I know you're gonna watch this. Dis gewoon sy het letterlik gesê, ek moet sy raak kwaad met die breed en ek mors my tyd. Ek gaan net terug gaan na B&B toe gaan. Want sy is oor hierdie elke dag. Toe my heppies, toe my wil breed al. Ja. So. Maar jy sien, breid gaan ek dit hou tot maart. Breed last, like, Dit gaan, 3 maanden kan ook. ek het laas jaar die hele kwartaal, van die begin van skool af, die hele kwartaal breid gehad. Nou, toe snap dit in die een dag, ja. But like, this is it. Guys. Awa kumo, nkari. Awa kumo. Nkara kushishu drala. Because as you can not tea, like, and my tea in my system, I like Ja, jy weet jy die tabak nog, man. tea. Before this. So julle baie mense ek moet die klok gaan lei anyway, so Peace, my people. That one, that update, it's not that big. It's like, but guys, no judgment, no judging. And this here, it's actually let's see, it's like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, 12, 13, something like that. 6, 7, 6. Okay, guys, so I'm gonna show her something big review. We gaan eerst kijken. Nee? Oké. Ja, dan gaan dit niet zien. Hier lijkt zo uit. Maar een beetje, like, vond ik. Het is fijn. Ik geen eindelijk meer om niet. Want ons zoekboeken is bezigheid. So this is 6-7. You're to me. Another one of these 6-7. You're to me. Another one. You're to me. See, I'm obsessed, but I'm not obsessed. You're to me. You're to me. Yo, ik wil een chara goed om elkaar te zo. 6, 7. 6-7.